slike, samo, viš zdaj, ko imam tebe tle, ali ti naredila retušen, tak košček, nakit, marmor. Super. Ker to bomo zdaj naredili prej, ne me slikati, ali kaj bilo? Ne. Ne, se snema. Ne, se snema, ja. Samo snema za na YouTube. Tako da lahko še kaj poveš. You what? Aha! Yo, what? Malo reklame umetniki naredi. Dodam direkt. Mislim, da je skoraj 200. No, kamera, please, no, kamera. Nekatere je sram. V čem je bil problem? Tle moramo se zaporati po cesti. Morajo v tem, da če ga imamo za promocijo. Govori. Ne, A kaj je povedal redar? zakaj imaš vozilo samo, da stoji? Mislim, ne vse, mislim. Zakaj, res? Ne samo še, da He was the first mayor in Slovenia. Will be. Will be, but he's not. Anyway, they take us to this restaurant, but I have no idea where it is. They're not leading us astray. Tam je Superman! Superman! In kdo bo zmagal volitve? Naš domači zaliv. Tako mladi, ja, da bomo prsti. Da se bomo malo pogovarjali. Ajde, čau. Čau! V glavnem, povejte, kako ste? Si šla na volitve danes? Danes. Ma danes predčasno se bo. Da se je v nedeljo fraj, ker nedeljo je vikend. Ne. Nedeljo ne gremo na sprehod na ulici. A tako? Ja. Pa pridete na Sipin golaž zdaj, če se ne mora dve. Ma ne, smo bili prej na trgu, tam smo Ma ne, bili Sipin onda. golaž bo zdaj. Dule kuha. Kaj je to? Babuši! Boko, boko! Boko, boko! Boko, boko! Boko, boko! Dan. Nekaj boš ja rekel, da te bojo videli vnuki. Da me bar vide malo, ne? Ja. Joj. Kako je drugače po Piranu? Glej, kaj ćeš? Situacija? Boljše vre, kaj ćeš? Enko je slav rekla boljše, kaj ćeš? Meni ne gre na boljše, kaj ćemo drugo reći? Pa gre na boljše. Mora, hej, čuj. Kaj ćemo drugo? Povej, Zlatko, zakaj si dobil pokal? Ja, za drugo mesto, ne, v gokardih, ha? Kje je bilo? Sem bil hiter, ja, na gokard pisti. Ne veš kako, sem se v štolu zraven, sem bil med 10, ne, valjda sem bil na koncu drugi. In kdo te je premagal? Nažalost Roha, ki je bil v bistvu korumpiran in je plačal in je dobil boljši gokard. Je naš. Kaj, vsi rdeči danes, a? Evo, kako je bilo delati v volilni kampanji? Kaj? Kako je bilo delati v volilni kampanji? Posebno. Pidi en Giro, da vidiš, da skejtaš. Daj eno izjavo. 2-0. 3-0 smo. 3-0. 3-0 za Bosno. Koliko let si že v Piranu? 20. A ni dosti. In kaj ti? Še premalo. Najlepše, kaj ti je v Piranu? Bave. Predčasne volitve. Razgled Pirana. Tako. Se Vidi. vidi kaj? Se. Naj se vidi še nekaj lepega. Čau. Čimo. Zgoraj desno pritisni na sign in oziroma prijava. V polje username uporabniško ime upiši Populari Piran, P z veliko in drugi P tudi z veliko. V polje password, seveda Bosman, prvi krog. Klikni na upload, prenesi, to je zgornja vrstica. Potem klikni na rumeno polje, upload. Izberi posnetek in pritisni open. Video se je začel nalagati na YouTube. V polje oznake vnesi Bosman Populari Piran. In počakaj, da se video naloži in pritisni Shrani spremembe. Snema. Imaš kabel s sabo? Kak kabel? A ja, ne, bomo šli zdaj k meni doma po kabel. Po kabelu Za pont? Sorry, Eric.
Vem. To gre na YouTube in Lepi socialdemokrati. LSD. A ne, odebljaj, daj malo tako mat. When we'll be free, so patiently wait for that.